Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ne, si kamat ti masalaw ko dito'y dalan, Trixie kaanakan, sa dino ti papanam. Agpasentro akman, anti. Mapanak man ag-canvas. Ag-canvas? Wan, matuloy ti kalay sami iti nobyok inton Mayo. Sung agsapsapol kami ti supplier, tapno makatipid kami, ante. Ay, ada ka din wedding cake yo, kaanakan? Awan pa nga ron, ante. Ay, siya kung ti mang sponsor iti wedding cake yo. Ay nawaw, agpaiso, ante. Wan, di uray mangkat 5 layers, no iso? Ay na, agyaman ak unay, ante, Saanin ang masapol na i-budgetan mi ti wedding cake mi? Ay, awan anyaman na kaanakan. Ibagamlaang kanyak no anya ti motif yo. Tapno amok no anya a disenyo ti paramid ko. Anya ti kunam sisi. Sika ti mangi sponsor iti wedding cake ti kaanakam. Wala nang 5 layers a cake. Ay, nawaw. Ada nga rod kwartam. Inton Mayo pa'y matday jay. Nawayapay. Nangiina sa matikik ita. Nang runa kat 5 layers pa'y. Manulaang mat ngay day tananang. Adama ni Marimar siya. May isa nga awag kulaang. Aramida na matan adagos day jay. Kanoy jay kabang ibang abarangay ti pagnanaadan ti kumarem. Mabalin mat nga i-text. Wano awagan nanang. Kita takalay sa day ta. Nakababa no di mo may tading karem. Ang mga numadadaal ti special nga aldaw ti kaanakam. Wen ka di nanang, di kay madanagan. Amo ka din ti asawam ti may papanitiday ka abanag. Ibagaktukin kwa na nanang. Nako, umay kamot, Auntie Cecil. Anya nga minan ti motif yun, Trixie kaanakan. Mabait lang ta ipakitak ti picture, tapno sigurado. Ay, isend mo lang iti messenger. Ta iso ti ipakitak ka ni Marimar siya. Wan, auntie. Agkapit tayo pa auntie. Ay, isaanan ka anakan. Adapay nga min napatag-alakad ko ita. Di magasaklaang takayat ko asaludsudan iti personal ken ka. Okay. Inton maminsan tulaangan ka anakan. Sige, agpatuloy akon. Agan-anan kayo, auntie. Hello, Marimar siya. Hello, Mare. Nakaawag ka mat? Anya ti masapul mo? Ay, nakitam ka de, tinsend ko aladawan ti cake iti messenger mo, Mare. Ha? Jay 5 layers a wedding cake, Mare? Wan, agurderak iti kasjay, Mare. Anya sa isti kayat mo, Mare? No anya ti kabailam nga aramiden, Mare. Asino ti agkalay sa? Ni Trixie aka anakak. Siyak ti mang sponsor iti wedding cake da. Apaw, masapol ti down payment, Mare. Ay nawaw, bayadak to numalpas, Mare. Mayo 17 akasapulan day ta cake. Ay, kuwa ngamin, Mare. Kurang ti ingredients ko. Masapol agumata nga. Ay, bakapang pailaang, Mare. Bayadak to numalpas. Uray manupay day ta. Bayadak. Di ka madanagan, tadyak itarayan, Mare. Wedding cake sa may data, Marcia kaw. Wan tatang. Kung kay astino tagkalay saya. Order ni Mari Cecil, tatang. Ay nawaw, agkalay sa damarang kinilakay na. Saan, tatang? Sponsoran na kano ti wedding cake ti makiasawa, akan na. Kung anong kalay sa damanan? Bilibak nga ron iti kumarik, tatang. Kabaulan na ti mang sponsor iti cake. Ito siguro ti budget na. Ay, manugay ti bayad day ta akik anak ka.
No kastoy a size kan design, mapan a 7,000 tatang. Ay, wow. Nanginamit kaya. Wan ta 5 layers. Kan medyo komplikado ti disenyo akayat ni Mari Cecil. Kang runaan ti amin, nangina ti ingredients ita, tatang. Kumusta ngayon ti wedding cake mi, auntie? Ay, naka-order ako. Ibagak to iti kumarik ta ipa-deliver na iti address yu inton bigat. Ay na, agyaman ako na auntie Ay, awan anyaman na kaanakan. Mabalin ka di makita ti ladawan ti cake, auntie? Ada insend ni Marimar siya aladawan. Ngamsan pa'y analpas kaanakan. Okay lang, auntie. Ay, mabit lang nga, tabiro kag. Dahito iti ladawan ti wedding cake nga in-order ko para kada kayo kaanakan. Ay no, wow! Nagpintas, auntie. 5 layers talaga? Ay, uwan kaanakan. Saan pa'y analpas dayta? Manungay ti binayadan niyo, auntie. Diyak pa'y sinaludsod iti kumarik. Ngam, makaawat mat day jay. Bayadak to, inton malpas na. Hello, Mare. Nalpasan ti wedding cake nga in-order mo. Ipa-deliver ko inton madamdama. I-send ko kan ka ti Gcash number ko, ta iso ti pangisendam iti bayad, Mare. Mano ti bayad ti cake, aya, Mare? 7,000, Mare. Free delivery. Medyo dakal ti cake ngamin, Mare. Anya? 7,000 ko na, Mare. Ay, nakangin naman. Iso talaga ti presyo ti kastoy a size ti cake, Mare. Sa maysa, 5 layers ti impaaramid mo. Nanginamot lang ti ingredients ita, Mare. Ay, tangalaak nga iti 7,000, Mare. Ti kunam kanyak edi dumawdawatak iti down payment, kat bayadam numano ti presyo, Mare. Ay, di la mabali na 700 ti bayadak, Mare. Ay, nawaw. Ay, grabe kamat, Mare. Kasjay a size, kasjay a disenyo, 700 lang ti pagbayad mo. Ay, dakkel mo tin alogik no kasta, Mare. No di mo kaya ti malugay, saan kon nga laan day ta, Mare? Cancel laangan. Ay, sana mabalin kasta, Mare. Customized cake ti impaaramid mo. Out of budget nga, Rod, Mare. Kurang ti budget ko. Di ka makaaw-awat, mat. Ay, di ka aramid, Mare. Siyak amis mo, ti mangitulod iti daytoy a cake, itamot lang. Ada ka din ni Manong Noel, di tabalay da, tatang? Apay ni Manong mawanak ka. I-deliver mi man ti cake, di ta kabangibang a barangay. Papudutan day ta Mari Cecil ti ulok. Apay ti kumaray. Di nakot kayat nga alaan ti impaaramid na a cake. Ta out of budget ka no, tatang? Ay, nawaw. Saan na mabalin ati kasta? Kastamot lang ti imbagakan kwa na. Saan mo't anala ka ti mangirisel? Sa pay impuyatam day ta akik. Iso ang masapul nga laan na, tatang. Mapankalayan itay ni Manong mo Anuel. Nakita kalimbabas itay. Mapanak man nga ron, ta mausar pa ilaang tilugan na, tatang. Uy, nata, daktil alugim na ita. No di dalain, anak ka. Anyan di masapol mga ating ko? Adda ka din ni Cecil, Manong Lino. Adda itayan ti ka na kanmi. Adda ka ti masapol mo ken ko na? I-deliver ko kuma, to'y order na a cake. Saan ko nga indiretso itintad na nga address, ta saan pa'y anabayadan? No kasta, adda ti cake nga order na? One, isponsoran na kumati cake ti kaanakan na, nga agkalaysa. Ngamitayin mawagak, saan na kanu nga alaan, ta out of budget kanu gayam? Diyak mo ti may papaniti data barang ah. Awan mo tinadakdakamot na kanya. Mano day tayo? 7,000, Manong. Nagkariabayadan na, uray mano, ngam itatanalpasan, i-cancel na ki din. Isumot lagay manasapa na panitayan ti kaanakan na. Agdiretso kayo lang ni Jay. Tapno mapagsasaritaan tayo. Kundi sponsor din na tao, ngamawan mo gayam ti pagbayad na. Ay nawaw. Nakasapsapa ka mo ni Emay, Auntie Cecil. Adda parikot ka na kan. Apay ka di, Auntie? Saan matuloy ti wedding cake nga inkarik? Anya? Ada ka no emergency eh. Iso saan analpas idirabi eh. Ay, kasano nga rod daytan? Ada tilukan ang nagsardong iti patog mi. Sino nga taday jay?
Mari Marcia. Mapan ko pa'y kitaan mo sino, auntie. Ang mga nobisita mi. Anya di masapod yung manang. Ay panagkunakad si kati agkalay sa basang. Siyak nga rod manang. Nadamag ko nga adda ni Mari Cecil ditoy. Kasaritak la kuma. Maipapanitian niya. Siyak tinagordara na iti cake yo, kuma. Di ko na ni auntie. Kat saan ka noan mai-deliver ta saan an naihabol idirabi eh. Anya? Kinapudno na. Ni antim ti ayan ti parikot. Di na kayat ti agbayad. Anya? Sa anak adimawat iti down payment ta nagkaringa agbayad. Uray mano, bayadak, kunanapay. Ngam ita imawagak, ibaga na kitdi nga out of budget. Isu nga i-cancel na kano ti wedding cake. Mabalin ang makita ti cake, manang. Wan, isu nga inyag me. Narigat ngamin ang mairisel dayjay ta customize mod. Alaak-laangan manang. Siya kun ti bayad ta kasapulan may mod day ta a cake. O sige, uray 6,000 lang tited mo basang. Discount mo ti 1,000. Happy wedding kada kayo. Unay kan, Auntie Cecil? Ay, pasensya kan kaanakan. Imbagam lata kumakanyak nga out of budget. Tapno siya akong tinagbayad. Ay, kuwang amin. Diyak mo, wakas jay gayam ti presyo kaanakan. Sinalodsod yu pa'y kumangamin. Sakbay ang nagpaaramid ka, Auntie. Narigat man piman ti kasta. Naaramidan ngam i-cancel yu pa'y laang. Ay, kunak, ano nalakalaang ta kumarik mo ni Marcia. Ay, mabainak paikit din kada kayo kaanakan. Enton sumaruno, saludsudan nyo pa'y ti presyo uray kumaryo di tao. Iti kasta, kat amo yun o kabailan nyo abayadan wano saan, Auntie. Wen kaanakan. O, di kay mandanagan, Auntie. Di kay guraan. Ti kanyak laang kas kaanakan nyo, kat enton sumaruno, di mo ipilit no di mo kabailan. Umanayan di tumulong ka nga agluto. Aginaw iti plato. Wano saan? Mga sikaso kadag iti bisita. Tulong mo't lang dayjay, Auntie. Kumusta nga, Marcia, anak ka? Binayadan na ka di tiket? Ay kat kapilitan at tatang. Naibagmat na binayadan mo lang ti kumarim. Saan ati kumarik tinang bayad, tatang? Sino nga lang? Dagiti agkalay samot lang, ha? Ay, nawaw. Nagkarang sponsoran na ti wedding cake. Ngam dagiti nagkalay sa mo lang, tinagbayad. Iso a 6,000 lang ti siningir ko, tatang. Naimbaglangan ata nalakakasarsarita ti kaanakan na. Oo, nainit ako, Marim. Kundi sponsor mi gayam, nagpatinggalang iti sao. Pudno launay, tatang. Saan na makaulit na jay a tao kanyak? Agin tuturad amang ibaga abayadan na uray mano, ngamawan mo't gayam. Ay, perwisyo kitde, itinegosyo. Sa dino nga iti paparam, bakit? Umuna akot nga gawid lang kay. Ay nawaw, saan pa'y mo tanalpas ti seremonya ti kasarti ka na kam? Ay, nakababain launa yan. Anya? Diyak ekspektaro na kastoy ti mapasamak, Lino. Agin lalaing kantumay. Kundi sponsor ka. Gamawamagam kwartam. Inlimod mo pa'y kanyak. Inpagarup ko analakalaang ti mabayadan. Ta kumarik ba di tao? Awanin tinalakay ta. Uray pa'y kumarim di tao. Saan ama daw-dawat ingredients bagay? Baybayadan damot piman dagi ta. Iso ano awan ti budget? Di kan ag-sponsor di ta nakababaeng. Ay, umuna akot nga gawid lang kay. No adag sa ludsod. Ibagam ama ditiriknak. Diyak makita ni si Lino anak kao. Imo na nagawid na lang. Apay ka now. Saan amangan ditoy? Agdardaras mo ta nagawid di tay. Apay. Madi ka day tirik na. Saan nanang? Napabainan laang iti naramid na. Anya? Agasaman mo. Nagordar itingingina na cake. Ngam di na magam kabailan na bayadan. Ay nawaw. Lukas ta. Saan nga iso tinagbayad iti cake iti lamisaan? Saan? Itayag sa panginawagan ti kumari na. In-cancel na. Tawan ti pagbayad na. Tidakas na. Sa bali timbaga na arason iti kaanakan na.
Iso nga imay damar siya dito itay. Ngamawan kayo pa ngamin. Ay nawaw. Sino nga ruden nga tinagbayad iti cake? Dagiti nagkalay sa amot lang, anang. Ay nawaw. Ay nakababa hindi naramid mo anak ko. Di yun ipalagip day ta kanyak nanang. Imbag ko na ma, tada extra money ti ka anakam. Nuawan ngay. Basol ko nga rod nanang. Namuyo lang. Kasta unay tibain ko iti pamilya ti asawa ni kaanakan Trixie ita eh. Isawa nagawid ka. Diyak nga rod amo ti aramidak nanang. Kasla kayat ko pa yan ti agpukaw. Ay basol mo lang ah. Nuapay nga minanagkari ka. Ngan nga di madadahil ti special nga aldaw ti kaanakam anak ko. Amok day ta nanang. Saan lang nga day ta? Nakapirwisyo ka pa iti negosyo. Intun sumarunaw, di ka nga min agin di sponsor no awan kwartam. Nakababain mo ti kasta nga aramid mo. Wala nang, saan ko nga ulitin? Ay rumbang lang ah. No anya klase ti tulong ti kabailam nga ipay. Ay sulang. Di kag karkaray no amom nga alanganan ka. Siya lang at ikalay sa ti kaanakam ti dandan ni nadadaal. Agraman negosyo ti kumarem. Ay nawaw! Noan niya ti tulong akabailan nga ipaay, isulaang ti ited mo. Liklikam ti mangikari, nang runa no amom adi mumat kabailan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.